Rabesh Rada Swadere Wesel Amai Wahala Uktatan Min Lisani Yafto Kaul. Welcome to another episode of Kaman How on KFTV Zo Abdubasi Kuchira Akolana as always. Timbe nang balang kamatam fun nang delesham to kwen chang mate shihe. Yashang adam swargan the social media zone dabai kan tira ya nyela new to this channel. Timaka subscriber ka di bell anytime to drop our song contents. I am pahla bayan yara puna. No kwen chang sham short nyama kaman. So da bai madali nyala on trend social media pa ngone Accra Regional Minister Linda Oklo rani on meti be make a comment share about Northern Region Karawora na kaman enta habi poster be ayan yan tumtumate Ghana kai safa fulon kana tutujuwana na tumtuma dinyala tabdar wazanta draba non tza nyasam ka drive over zo kara yala yetwa from northerners kara zai no tam sanda for on year shamoma sanda na nya den tam ka te die kana ke ba mbe de be no bo share zo da fsil won nya makaman mala problem with lala or transfer den da kana ngoma kara yala nchang mata taba nun zang na ta par zo ngbai pa yala final year to anin yala sham on KFTV kaman how program zo I got to to angwa come on your first, come on your second, come on your third. Kay to ayerna safa polo na makarnya de you never jam the bambia to do one. Niente shanga nyama kaman tratin ye ka den na ku gare den morna MPP nra number elections on flag bearer ka Dr. Mahmoud Bawumia tranye pa so ne yinanti yale to a nfie ka galan ban vote te to do one anira. Bozo ka bo vote no dina de nchama ka de be champion yala de nchama kan wannan kana tira taba ka gel so barajin sharing programs on yale to afi nordness kana ce Habiba Sinare my simulation the guys here kana nan to bo question ma why is it that always table ma ba tenera for years akuto chang to point kama ya to do one aniran bon ko yale to ale Karniela o yulme jam safa ni rabio yulme jam bambi non full. Der tunri nye kama ya zelen sargra. Der tunri nye kama ya normal nye. Der tunri tuba ku meshe ka to tudu ani ba ku sarga ba ku yale to aya un film safa nama. American. Di pa ngom mi o yala swale o kwen piala lore nkara kapte shego bus stop o tahala da bangbe tudu wana zambala. Kozan bast of mazan yellow yeron zakan kama recently ndanye social media ka sono the comparison of the third largest city in Nigeria and third largest city in Ghana. Kabwa tamaya no ni nyelema de nyela slam nyama kama ni mbosel shamka ban kama Ankara slam nyela agbabuloshi. Shet pole don ko be kama ya kama karibe malzan via de arrange Karniela ko ya Karniela on yalla ma based on mun upload la footage ma ka no explore la tamal mal maybe okunyala tourist person ko yisa fana kana tazana zan drone zan bast of fly ka zan represent the whole of north ka afama compare ka anya kama footage lo zan compare ma Nigeria din ma level katan so the mi check amanda de mo usmanya mun zan photo shanga compare ma de surtout ashire nyam kama Nigeria ma den ma de chantone gartamal bet manem mitamal kam mitamal ya ama kama mi kama ode o ezas wo no based on video shanga ma be manem be ni yetamal karbe sham no zan tet city shell on compare ma tamal shirzo gar just that ko talent yale share polo no bin yang ma kaman o chang modern city maybe chang global dream Ghana hotel target bien na lure estate and ayen yitama kama hali sports stadium or site snit flat bien la residential be industrial area shang ayen painting nice buildings caribbean ma la ne ma won shini o kutelo lor bana bast op ntazana boy tamay dama chiam sokurane sabon jira te fon chiam sokurane ne tamalamba kane sheple en chanting ye tamal ma vien obinyel and high court am yare to ashego na you that third city in Ghana is too dry kane on to ma footage ma attention on ma la wune
Ka made them in Nigeria she and compare taba. So I wasn't disturbed, but problem yama kaman. Berchekar man always. Nordiness bialango, Nordiness bialango. Ben nantila la jar mai. I can remember threatening program to Ghana Health Service. Ka tum shaf na no ka to train it to wa ne puppets ka tramal. So tin non de la mon da kana no to train it to kana mo sha ora confess it. No la just pam be like he's surprised on pana tamal because when the base for poloka the tamal won ta halo ku ka tamal ma kwenye thatch houses the kwenye undeveloped place go to connecting ya kama no my perception about tamal ma is far beyond net harasha. And last example on it can move to the next line ya and that meet la mabiso Imam Hanbal station ma ka tuma biso be ni mane Christian yo so razan lo consensus ma our Christianity and Islam which can be the different issue but no one na nye share am ne gospel musician so biane ami so ne bombo nyo ma di kunye se kam gospel musician ko yi Ankara da so on da kan do la flight na nte shi airport ka program aye non bola so bon po on be chang bola Kazon airport ma yina ma kan mai gozo pa boyga polema from airport junctions and chang boyga ma o mi mena boyga ni a different region ka on zang airport follow zang chang north east highland at pa ma ka on zang le define northern region I can believe kama ya boyga is more developed than Tamil because on pa boy on ya kara meloni nesum gar on the yina chama. So o la blankara ka bo boro tamal gban o kanata tuntun shet ba ko meba miyarti ka bo forso hal ko te kana on kana de she ka bi pas on pena tamal ko no en tamla sanda no ba nere che ko chanka je labna ma benda ko airport ma nzang do chen ma on mi ne te airport ma ka tamal tan funde yila pangla so ne benda ko on ma ga chen bo ga kan on swel ma so onye bia shel ma on da zang ma te tamal Kaba mi ni tamal dum airport ma ronga de biela tamal nyang ba. So we shall be yara as in terms of development and the problem. Be akwa nyama ka soya no changla shikro nang la educated. Kan ya bum be saf ma polo yun de tisha ma be yuli jam te pam kama bum kwabra la. Yes. Ezang la ye to almo table lam fu made a video on TikTok. You know this time things young higher percentage of some na social media. Social media manika so kam ni some through videos. So to la platform si alka to boile YouTube ni mane I boire video mean the yale kambana ni top video site si dem be dunia yango. So ka YouTube will come on to mal Indian content, to mal larbawanon content, to mal grunsi content zabase so kambiran. So wula katien no di nyala so gum de la kamwa selebe dagban lebe zawa asele ko mier India content den de non ko chang shukur subtitle share din yan yer na ma rato so mo karnya so it mier Indian content YouTube subtitle share din na ma nya dagban le ka bi pa ba kama no de tun de tizanto local languages ma pa ka so to ko mier India film ka ta'ala o ya bale subtitle ka understand. So we have languages like Zulu, like Swahili, Hausa, Fulani, and the Pam. Kabate West African countries, be African countries. Then comes on o baladam bezosa, the batatana, the batata, balakam den yar a country, the bata, then ye population Bangalese. Nigeria tibala Yoruba, Hausa, ne Igbo. Karakana Ghana, no borna nye to asheke yeba yulisham te tujuana nama. Ashanti, Achim, Fanti, and others ma la amaka obolba akan. Kabukongo take 47.8 or so. So in la round figures, 47%. Ka Dagbamba Zawasi Astafa, Dagbamba Moli Dagbani tribe. Kabataker 19% of Ghana's population. Katimal Ewe, ka Ewe take 12% of Ghana's population. There Katimal Ga, ka Ga take 7% of Ghana's population. We have Gwans, Gurma, and Tunde Nama like
balama galsiya bet ni zan ga ŋun bɔrimi na nyɛ tɔɣu shɛli so bin yɛn zaŋ balama te YouTube la 5 northern regions shɛŋa bin pun yuli ʒɛm tiŋɔ maa bi nyɛ ka kɔbigu be so zuɣu ni ka di ku tu ni bi laɣam la Amoli Dagbani maa as one bee la northern tribes n ku ti 1 slot bi chaŋmi ti kpa Akan undisputed din pun galisi di nyɛla 47% ka bi kpuɣili ka mɔnsili ni di ma bihi n bala din ku tooi nyɛ nangbani kpeeni ti YouTube second by galsim mini balli din yɛra a bɔri ni a je Moli Dagbani maa nyɛli ka di mali 19% din niŋ a lahiʒibsi ni n yɛla ye bi yaɣala Moli Dagbani ka chaŋ ti zaŋ Ewe din nyɛ 12% la n ti zaŋ Ga din nyɛ 7% la n zaŋ pahi n zaŋ ti YouTube as Ghana balata din niŋ talahi n bala so a ti YouTube ti ŋmɛri Indian film a ti ku chaŋ ti change li Ghana ka di nyɛ 7% hali bi pa half of the population a ti ku taɣali ka di yɛri Ghana a daan be ka a yuundi li ka karinda a ti ke YouTube n ti ŋmɛ video ka di nyɛ larabanchi la ka a taɣali Ewe ka understand ra bɛ a ka soli na a yi Dagbaŋ ŋɔ a yi Zabaɣigu bee a yi Ŋmanpurigu ni Nanu bee a yi Gurun tiŋ polo ŋɔ na a ka soli na a be YouTube ka to change la a ya baɣali understand wula yuli ʒɛm bala ka di nyɛla binshaɣu kam din nyɛ politics mini biɛhigu kam ni binshaɣu kam yi pa chani mi doli numbers so 47 ŋɔ yi ŋmaligi composing din nyɛla ni 19% la dola but no one cares problem nyɛmi ti kpambi ŋɔ ni ban biɛni ŋɔ din tooni ka bi go n chɛrigili because recently n daa nyɛ communications ni launch new AI softwares ka di supportir Dagbani ka supportir Gonja Kpinkpaanli biɛni ni bala pam by why when and problem ni nyɛ shɛli nyɛmi I'm not being political here ni check date shɛli bin zaŋli ti bi present la bin maa ti YouTube was it 2023 bee 2022 polo n bala because in that I'm the current education minister because ŋun nyɛla ti nira and I can't really anything then tab language the man like education side n bala yora kan ma ka di niŋ maa bee wula yuli ʒɛm maa la niŋ over so ti n ŋmɛya kuŋ ti n yabi yo gbun wura n duma na yɛri n dan yaan na n dan bimbila lana bi yulimi yɛtɔɣali ŋɔ maa zuɣu turi zaɣ titali n nyɛli bi bihi n nyɛ lɔya Haruna Abu Jinapo John Jinapo and Dr. Kabir nim zaa i bihi n nyɛba Dominic Nituo i bihi n nyɛba and ba mi nyɛ dariga i mini ba ni nyɛ darigi i mini gɔbnanti sunsuuni so bi zaa ŋɔ maa kanimi ka lala bini maa niŋ maa be which is very bad di biɛri pam ni bi kwen yuli ʒɛmli ka di shɛli numbers maa ŋuna bi mili because election time ŋuna bin baŋ ni 19% n nyɛ ya din ŋuna bi tooi kalli nyahi but bin ti ya ni bi explore ya zaŋ ya wuhi duniya time shɛli maa ka bi ya ni no 5 northern regions ŋɔ zaa ti ka Ghana so soli ka ni so be outside Ghana ka baŋ ni 5 northern regions shɛba biɛni ka bi yuli booni Moli Dagbani ka bi yuli booni Guans bee ka bi yuli booni like di yaɣaya. So this nonsense must stop. Don't go and yell the shambala. And last, you to actually and some unswung yella. Recently, news seen about Seydou Fita been dismissed from opposition. Romo nyele kashabia ne don't yell or ye to ni ye shanga don't bal. Ben discuss or ye to amapam. But in yella hanker share then ne. Come on. Yun shanga da bian ka kana kunonda ka lawyer Haruna beto yar ye to apamporo lawyer Haruna biala ngo ka bian karam mo se bipola pam nyama ne anytime ka ti yel honorable ye to when tenela deaf ears to it oben reply oben yele to ashel omi ka communicator so yan ka ti yele ye to aito ka ne ya shirka bon pam. And I can recall that Seydou Fita that make a statement no omen lawyer Haruna the so ne la to amanya makaman. The silence is not always concern. Sometimes the tune be right to akaina te chihana because I'm for ma
nda fan da yel ma fa ba sha ne bi yam ne yel ma la be yer pam ka jirlan la yel hal ko jirma ti le yel ma so ne so ta ne tun lo ya haruna ya ni ente go sham tun gum romo shal aba sai du fita ma hal ne zo nta ha ni on gum ko yel to ale o ya me I think ne silence ni best obo o yer so explanation kan ka ti yar kama sai du fita din yela a family yeto adin yela dan yeto abe ama bil yeto anto ye ne silence is best. But looking at these issues, the nyala public sector yeto a dagbang be Ghana Zaha office yana ka bazanga che na ta tumtuma dinye jir kama yel sham kalati yel pama so lala yeto a ngo swal kana yene silence in numbers no, sometimes you have to talk yel makatinya yel ma because I am silence in numbers then maybe the nyama come and you tumta la kapti za nan ka mine akachibo by my chivo me a solo sometimes chihin ya katinyar tinyar katinyar yel ma chivo ma gba fiel pam sometimes so no kwen show it to amasha mbala because then I realize mazama and ndi kuto dive in pam dinyala tinyala any update about it nila sang leta and kantera ya Abdul Basit Kuchira akolana as always a common how programs or Yusuf Abutuzo nguninye producer kanama young rapper zungona cameraman kan Salis nje trega ka episode mo para anama. Peace out. Keep watching Common How for more. Bulaki tumne tumbir kazi ambor nyemte heaven. Common How. Bulaki nyevenya adanka yetum la 247.